Mis-sajf li ġej, il-linja tal-ajru Ryanair se jkollha 8 ajruplan tagħha bbażat f'Malta, Boeing 737. Il-kap eżekuttiv ta' Ryanair, Michael O'Leary, ħabbar li minn barra dan l-investiment f'ajruplan ieħor bbażat f'Malta, f'dan is-sajf ukoll Ryanair se tibda tir lejn żewġ rotot ġodda minn Malta, Glasgow fi Skozja u Rzeszow fil-Polonja. Qal ukoll li Ryanair se żżid l-ammont ta' titjiriet tagħha fuq ir-rotot ta' Barcellona, Milan, Stokkolma u Zagreb. Staqsejna lil Michael O'Leary se jkun ifisser dan investiment ta' ajruplan ieħor ibbażat hawn f'termini ta' ammont ta' passiġġieri minnu lejn pajjiżna u wkoll fin-numru ta' ħaddiema li Ryanair tħaddem f'Malta. It means this year we expect to grow traffic by about 12%, up from 4.5 million passengers in 2024. Ryanair expects to deliver 5 million passengers in 2025. It means 100 new jobs on the island for pilots, cabin crew, engineers. We're also expanding our office space here. And I think it's another investment by Ryanair of another $100 million on the island of Malta. In total, we'll have 8 aircraft based here this summer, an investment of about $1 billion in the island of Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Ryanair kompla jgħid li flimkien mal-investiment ta' ajruplan ieħor ibbażat Malta, riċentement il-linja tal-ajru investit f'faċilità ta' manutenzjoni u dan bilan li f'Malta tkompli żżid il-konnettività, it-turiżmu, l-impjiegi u tkabbir ekonomiku. O'Leary kompla jgħid ukoll li Malta Air ħolqot iktar minn 210 impjiegi f'Malta.